jednake mogućnosti, same chances ili chances, ovisi na s koje strane Atlantika odlučimo biti. Pa čak kod LGBT populacije, nije svejedno da li se rodiš u Zagrebu, u centru Zagreba kao ja, ili se rodiš u nekom malom mjestu, na planini ili ovdje ili ondje. Ne treba nikad imati predrasude. Često su ljudi, znaju biti u manjim mjestima napredniji i razumniji nego neki iz gradskih središta. Međutim, sigurno je da kad se čovjek rodi u većoj sredini, da će lakše ostvariti tu jednakost, odnosno lakše će ostvariti svoje potrebe. Tako da i to treba imati u vidu. Ja sam imao sreću da sam se rodio u Zagrebu, prošao relativno bezbolno svoje školovanje, studij. Imao sam sreće s poslom cijelo vrijeme, uvijek sam radio. Dakle, posao mene uvijek nalazio više nego ja njega. I stvarno, često su me pitali, budući da sam već 2004. godine u emisiji otvoreno govorio o svojoj seksualnoj orijentaciji, uživo, kako već emisija ide, kao pa, jesi imao nekakvih neugodnosti na poslu, ne znam, na cesti, ovo ono, nikad nikakvih. Ako me neko krivo pogledao, Bože moj, ne znam, ne mogu ja sad to pratiti i sigurno neko ima i nešto protiv i tako dalje, ali mogu reći da sam imao, dapače, vrlo ohrabrujuća i pozitivna iskustva, da onaj koji bi nešto i komentirao i prišao mi rekao, to je bilo pozitivno. Tipa, ja ne dijelim vašu seksualnu orijentaciju, ali vama svaka čast, što se... Dakle, to je bilo 2004. prije 16 godina, jako davno, tako. Na poslu nikada, dapače, to... Postoje zanimanja u kojima to jednostavno i nije neki problem. Sva zanimanja koja su vezana u medije, umjetnost, to sam ja kao mlad čovjek shvatio jer sam radio Večernji list godinama. To nije opasna sredina za drukčiju seksualnost, recimo. Ako ste u nekim oštrim zanimanjima, možda više tradicionalno muškima ili negdje u sportu, recimo, i tako dalje, onda je to već puno teže. Važno je da svi imamo barem slične mogućnosti, po mogućnosti iste. LGBT populacija, kako bi se lijepo hrvatski reklo, je dobila tu mogućnost 2014. godine kada je donesen Zakon o životnom partnerstvu, koji je izuzetno bitan. Govorilo se tada da je napravljen na najvišoj mogućoj razini, da je u razini, recimo, njemačkog zakona. Jedino što u međuvremenu misli da se u Njemačkoj dopustilo i posvajanje djece istospolnim partnerima, a kod nas je to jedino što ta zajednica ne podrazumijeva. Dakle, životno partnerstvo je zajednica koja podrazumijeva sva materijalna i ostala prava koja ima i svaki brak. I to je jako važno, počev od slučajeva bolesti, bolnica, nasljeđivanja, a i nekog osjećaja da jednostavno, ne da imate papir u ruci, pa svako zna što osjeća, ne treba mu papir da bi mu to pokazao, ali da ste uvažavani na način kao što su uvažavani, recimo, heteroseksualni ljudi i njihove zajednice. Sad se tu možemo malo i šaliti, pa ima puno istine i u raspravama koje se već dosta dugo vode i u svjetskim medijima. I filozofi, i sociolozi, i psihoanalitičari, svi se uključuju, pa kažu da heteroseksualni ljudi žele napustiti instituciju braka kao staromodnu, a da se gejevi bore da uđu nešto što je. To možemo sad rastezati, tu raspravu beskrajno. Uvijek sam govorio da nije mi bitno toliko ime, ali mi je bitno što supstancija, dakle ako se nešto zove životno partnerstvo, ako to podrazumijeva sva prava koje podrazumijeva i brak, onda neću se buniti toliko zbog imena. Međutim, naravno, budući da i pali još to pravo u udomljavanju, odnosno posvajanju djece i tako dalje, čak i tu mogu reći da smatram da kogod ima očinske, majčinske instinkte u bilo kojoj kombinaciji spolova, dakle muško-muško, muško-žensko, žensko-žensko i tako dalje, treba imati pravo na to. Nemaju svi ljudi očinske, majčinske instinkte, pa čak i heteroseksualni ljudi nemaju svi. Neki su loši roditelji i tako dalje, ili ne znaju, ili im se ne da i tako. Ali zato baš držim da onaj ko ima te instinkte, da treba mu omogućiti da tu zajednicu obiteljsku ostvari.